long. For too long. As I kept my mouth. But not this time. But not this time. Ik ga nou achterzoek. Al hoor hy my nie. Ek gaan dit achterzoek. Ek wil jou vra vanoggend. How desperate are you? How desperate are you? Are you just desperate when the anointing in church hype you up? As jy net desperaat wanneer chat op die klaver speel. Maar as jy ook desperaat op 'n dinsdagoggend wanneer haar nie worship team is nie. Wanneer haar nie padders is nie. En as net jy as jy desperaat op 'n woensdagoggend as jy alleen voor die dokter staan en hy sê jou report. How desperate are you? How desperate are you? En dan zo van die laatste stukje wat ik nou naartoe ga doen. Iedere mensen zeggen van dit stil. Die zei, als ik vandaag stil ben, dan verloor ik mijn dieren. Als ik vandaag stil ben, waar Alice, dan verloor een generatie na mij. En er zit nog plan B, maar ons is die enigste plan. En er zit nog die goed wat hulle gooi die bene. Misschien op die warm zit goed. Maar David sê, steen julle maar daarop. Ja. Ek steen op die naam